tumandane, tutethanie, oyu ila twithayo, tutane twimwe, mwene ngutungie mubea. Kwa maito nangamanya tutambua mundu wa muno ila watutia kutangasa useo wake amina kuthie mitandaoni visa syake tuisambasa na kwasi ati anaimusia kumuoneza Facebook, WhatsApp, Twitter toka munenguma tuminduke tumandane tutethanie oyu ila twithayo oyu ila twithayo ilayu ete oyu ndonya kuyosa mubogi usu ni wenda oyu yunitethie useo wakwa monye wa oyu ni naku tutane twimwe mwene ngutungie mubea. Kutethania kabala undethie mwendwa ila umene na metho maisha wona tukwikala ni utagiani kutethania vaingwa onomwe witonya onenda thuwete ata nyabano kavika eka ile utethio wangi tuminduke tumandane tutethanie oyu ila twithayo oyu ila twithayo ilayu ete oyu ndonya kuyosa mubogi usu ni wenda oyu yunitethie useo wakwa monye wa oyu ni naku tutane twimwe mwene ngutungie mubea. Kuitidia umwe wina tanya mbaito Kewe vinyama ugani kutethania wetu arambe kuitidia umwe muvidani siye mama Kewe vinyama ugani kutethania tereja mundu kitandani atana vinyae Tukegile adhika wala nona mutethisia onya mundu weno edhayo akwene na metho nondo Amina kuthi mubea wakawewa oyu ila twithayo tutethanie oyu ila twithayo ilayu ete oyu ndonya kuyosa mubogi usu ni wenda oyu yunitethie useo wakwa monye wa oyu ni naku tutane twimwe mwene ngutungie mubea. Ona baby shower kutania ana metele wadimo wasiana Asia oyu ila twithayo siata sangona maituna na umeke oyu methayo retwita Imoni wenda oyu methayo oyu ila twithayo Maoni Asia imakuwenda oyu methayo makowa nime matwila matakithoi Ima kuwete mosio oyu ila twithayo Onya kibeki chako
nĩ thayũ